Halo gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Kapadasan manikab sat binigno sa napud no anagan, tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay ti amin, naragsakbay pa nagdengdengag, dasitong Sabado dita barangay Ambukaw, from Josephine Sabado. Kastamat kini Dani Kamari Dakiwag, dita barangay Baksil, Paway, Ilocos Norte, kan ni Renato Pascua. Kastimanti ko nanikab sa Benigno. Dir Manang Bianang, idi baruak awan aalistwak, nakarita ka mangibaga ang mga sawaak nga uray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngem impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayon, kunayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay kahit adakada kayo na ita. Ang kasano na ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw iti kanan yaw. Nalawan di talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Akit mayat nga ron tapno adda pangalaan yaw iti kanin yaw. Mulaan yaw iti pagay, tapno adda apitin nyo alamutin yaw. Uwan tatang, ginawan ang mulaan mi dahi jay iti pagay. Akit makaamu kayo nga ron no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron. Pagsasaritaan tayo ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't partyam asagana. Ha? Kat tayo lima ababoy yung ngay nanang? Ayawanan, inlako kong. Kat maysa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanbanugak day jay, kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay? Sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasar may. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga asawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga rod mabalin ti agkasar, tawan mo't busbusam. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yu Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsik adakkel to ti ited aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan ananang. Usaran tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni Glory. Amang ano ko naan na nga glas-glas tugak. Ay. Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. Mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Naitaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kan ko na? Adda, jay bayad ti naparti asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, agdalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan no pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta.
Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano ije balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, taasawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo dito balay. Ala, makaamo kayo nga raw. Sapay ko mahata mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap-apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen, tatang. No makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabalak pa'y magtiyagtrabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilya. Tangiwat nyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit di itan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Binigno, nasapa mo tarimor ni nanang. Napanan na? Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan Naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan ay di tatangag trabaho. Kasta iya. Agkat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siya rin di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti kanan tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta iso ti alisto ngagtrabaho. Siya ngamin kat pasaray agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Ape na sakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpat-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Tuyulok, agsakit manan, anay ko. Anay ko. Siguro na marikriknak lagi tiyo sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Di barokong ko, anay ko. Anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Binigno. Apayang ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapula, Glory. Nagtrabaho ako. Kumaro ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak ko nakamait. Amangan na damaduktalan da sakit ko kat umanay la pampanunutok taon. Amangan no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At dahin sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanukak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan, ngam isulat ta ti aramid na. Nagsakit ulo. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat.
Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpadoktor. Ngam di namot kayat. Tanak no pilitek. Ay, kasano nga ron ang makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairwama kun balasang ko. Sigod mat asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mat nga agsakit ti kumkumpor mi kenkwana. Iso nga ikarkariga taklatan ati aglako-lako. Tapno adda maigatang itibagas ken sidaan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda magayam. Ha? Anya atalon, Glore? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung ni Benigno. Ay na, anya atalon. Adda aya. Awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon me. Awan. Daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpat mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbulas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linaslas-tugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas dyan. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga ron ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumuro ti sakit ko. Agsapulak nga ron iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko matrabaho ngay. Awan master ka na trabaho dito lugar tayo. Iso nga umadayuak Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito Anya, nagadayon ngay. Ay saan? Agtalinod kalangan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam nasaysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda ken awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Si Kangay, Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ang mapasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasideg. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alaen nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangar makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsobra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta.
Bastawan may isang, ijay ti papanak. Talaga kasta, ha? Anak na ka nga ron, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adumot tirik-rik na anan. Sana na makatrabaho. Kaasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tadi ti kwartana. Ngamawam mamaytid mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang tabinigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di, agagawa kamot. No sa anak lama si Kog, siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot ti pa nagpasngay ko. Anay ko, agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kayat ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko. Magam, di mo't may ikat ti sakit na. Sa inton, mapudutan naklabasit, sumakit ti ulok. Kain ka nga nagpa-check up Tapno iresitaan da kay ti agas mo. Tapno nagimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon to tiyan ko. Oh, nasakit talaga. Alang nga ron. Ay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot ng ti ipapaunag yaw anak kaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Di asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga ron tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambar samot lang ang jay asawam. Tani nalakayat nagtrabaho. Ang mga no awan pa'y busbusin niya o nagpasngay ka. Talagang awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta mapas pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mau. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak to man. No saan pa lang agbale o pagsinaan kayaon. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaeng. Ngam nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planong ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit nga. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wano saan? Tano di mo maitad ti kasapulan ti anak ka. Nasaysaya at lapag sinaan kayaon. Ha? Ala ka ni Jibalay ti anak ka. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, sana tatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak makikonstruksyon. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang, tapag sayaatan tamot lati ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga ron ngay. Eh kay nagtrabaho Sumurtak kada insan ko amapan makikonstruksyon. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamot. Wen man, tanay. Awan amin na jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mo't abalayan, agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni Binignaw, abalayan. Wen, abalayan, manipod kinasaritam,
nagtrabaho meten. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbalew. Pasensya ka na balayan no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya di nakdengdenggen. Kitaem ket manipod binagbagaam ket nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sa apay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Huston ti may sagrat asindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos. Ket lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamay sangput mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito ngay. Ijestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro iti tinapay. Nay, may salang ti kanam, ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanak laeng binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrab-trabaho. Si ka ti main-initan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka ka dinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mun samot nga min amin. Surumot aginot Ganjay mantika, nakita. Kagkagudwamot tayo. Nagbuslon kamutan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manen. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, tamo mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod ket di nga adu ti kanem Manipod nagdenata, nadlaw kaon nga daraw rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho jayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay ket. Kanada libre pag naadan mi. Ket, kasanon ti apo ko. Ibatik pa'y lakada kayo Nitatang ko mati pang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kunti mga awir iti apo ko. Kahit nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tap na makatulong kano. Aya, ket alang arud agan-anad ka iti lugar apapa na ang balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanak. Apay Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko Ngam kasla kaguranak. Day. Apay nga tagay. Agyaman si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay. Apay nga niya kastamot ti bagbagam, Glory.
Umay ko alaan ti anak ko tagsinatan. Nay, apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan da ko na itaginak. Si kangamin mo't apay nga may na pinalubusam idi ngay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam, pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan ko na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timmamnayan ni Glory kan ka kat sininaan na kan. Jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya ta sinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Pinadas ko nga inayayo ni Glory ngam talaga adin akon kaya. Aging ga nag-abroad kat nadamag ko lang nga adda kanon sa bala kadandan na ijay. Kunak nga agdarumak ngam binaybay akon, tadamot basol ko na api manaw ti asawak kanya. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Ngam no pa'y kasta, idawdawat ko latay ti Diyos na marswa, asapay la kumata maurnos minto matlaang ti amin kada kami. Alakastan, tugayim mo, benigno. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo JENA ALMOITE. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.